Ahee Magaza. Episode leyi tisiwa kan'we na Undefined House. Undefined House collection is not about just garments. It's about self-expression, about making a statement without altering a word. Undefined House, fashion undefined. Man. It's the best to go record it. Uvula mavito man. Ndama bipa ke. Eh, she sungula ku stop ka xo record. Xi ku esahani. Nxa swo sengisa ku hlayela inga. Ene mafita ku hiselwa njhani loko ndimesti ko fana liya. U veta sungula ku twa ku hisa so ku. Ngasiwa nje titimela. Amba ka titimela. Nje mfundisa esunguriseni mtshato. Ah, ostino ta swivalavisa ku yini? Hotel ba fopisa na gare gore go doe ntjato ka Ye misa lo ya. Same guy. Misa lo ya marate story nande. ale jane e stay One kolota phena sweswi. neswi Mashava te yena. Yena etava verini. Kambe swine swi nga ndliwa andaka 1994. Evo Desmond Tutu. Reconciliation aku heta va reconcile swingeteni na sweswi aswina vona ai humeni ka swona aswina vona a u zami ku wena na peni a no kumanga Mara a ku na promise so. Promise ya yini promise ai pfuni nchumu na ndzi fana sorry ai pfuni nchumu na ndzi tswa khukholeni oh misolo afika ku veve 99 shasha upfukini we mashaka manyuwani vanhu vata ku ri vata a ni swi twisi ku ta humeleli mashaka the second una shaka mashaka shasha pfukini nkona gap mmona ne loko mu a ndzi za ni meta la henhla ka yena so lo sound yin'wana na yin'wana leyi humelelaka na we mzi loko u veke cup kwalano nga fiki u veka nga ri awa swi ni master ni ku no swi buy wisdom u vona loko ku Body gap. lero inga ku Ya, swi sawuna ndlela yin'wana. i gap Ya, mara ku ni swikutisa swo mara. mara xa fana ku bot gap yekweni gap tse Mara swin'wana. As long ku ri na gap. okay na loko u fika ku na gap ya kani nyaro i gap Body gap. i bot gap ya imagine bot gap asitwali ne asitwali okay ngeza ya kule mashava lokudika nyama la imali ya Bila ICT Solutions na Undefined House isponsora swa hina swa masiku kwawo bunwa bya ivo ku humele tikhamereni sipuko wayitiwa hey iku la nyama la nga na nyama inga hedi no kombela u busy no dya nyama yimanyana so Bila ICT Solutions se yimbelele risimu ra chela every time kuma se ma swi ta ku va tirha va dela yini va dela ti-computer nte a ni swi tivi ku va na swi swa za ni hlamula mani va fonini ma vutisa ku ni nge va foni kahle i mani zama ku va fonini vona nte a ni swi tivi ku va xavisa Mac or va xavisi na hayi MacBook hayi Mac wa timovha MacBook so na ku va vutisa ku u swi twini ya xipikara xa le xangani gang xi blind actually oh lexi yeah John hayi xona xa le mpfukile gap Ipfukile njhani? hi kona man hi teke nkarhi wo leha ngopfu ku ri ku mi ta laha swi teke nkarhi wo leha ku hi fika hi rekhoda laha hi teke nkarhi wo leha ku ri xin'wana na xin'wana xi lehini xi ve na gap xikarhi swin'wana na swin'wana swi ve na gap xikarhi it's long walk to freedom that's a hi gap sungule ku vulavula rini I think 2 months ago hi swona 3 months. khale ngokhaya hi tlhe hi hemba siku rin'wana ku hi ta kuma ti 20 something loko huma maheleli hi nga ha mukumi swi ala swi va na gap
Wana gap. Mara. Eti. Ngiko. Fikelela ya. Efikile. Ufukile mjani? Samseki. 100%. Danko. Loyi. Ongulomba loyi. Awakona la. Ne. Exilombiwa. Foreign. Emzufuke. Kona ngumtu. Wana ke. Tolo tu veve tele ku baba ngofu. Un'wa tsanda ku no mashava ku veve ya ka swi koti ku haleketa. Mashava. Astwinton. Anto ya muras. Astwinton. Wenga wala wol. Ithi kakwa. Endoda. Ala ufone vele ka bira ka no vutisa ku mhaka leti va ti xavisaka. Va xavisa swona sweswi va lavaka swona. Ta vutisa na timhaka ta UPS. Hikuva vanhu vele wu vutiseni ve ti UPS ngumtshama ka mbula ti UPS. Ti kona ra ti kona ngumfamberiwe hi gezi siku rin'wanyana. U hleka yini? So boys, yeah, so boys, yeah. Swo byoha. Loko va lala hi xala ka makuleke swo byoha. Ma ta va disa mara makuleke gap. Wakwini. Ibusha. Ibwabwa. I'm not joking ala ka nani. Not nabangana side area. So so tala ba swi chachinja. Ibwabwa. Komsa mari. Ibwabwa ini. Ibwabwa ini. Gushwa. Hello. Aye, swara mjani. Ngopeke minjani? Ekona. Mata bana ti question ala ka mi live ka podcast ne. Hele ku hembela ri mina ti UPS n'we. Mahemba. Na ti Mac busy le ku hembeni ri ngumxavisa ti Mac na ti UPS. Una munhu a nga le ndleleni u ta kwala. Yeah. Ti MacBook. Ma xavisa. It's MacBook now. Amla ku ti xavisa mara na. Ku na n'wana lava ku MacBook. Hambi yo ya second hand. Ulendleleni. Ene u le ndleleni a ta ka n'wina. No, the MacBook now. What's that? Se mi xavisa na yini swara? Mi ta vheta ma clarify sweswi. No, into Windows Machine 7. The MacBook now. Okay, mara leswi n'wana mi swi xavisa ku yini na yini? So it's a laptop, desktop, printers. Any type here, the Wi-Fi router, the UPS, and all the peripherals. The peripherals like your keyboard, mouse, USB, and quad. Oh, UPS le ya router ne? Yeah, so it's either area router to like or Kuri le you got to power your laptop, TV. Yeah, that's smaller places though. Oh, okay. Not like not in bed. Oh, not inverter. Le lava ku ma Not xava. in bed. Oh, Not okay. in bed. All right. Ti Yeah, group le but- ta load shedding mana ton. Yeah, not on. I mal moying. 100 rand. Oh, min longisa timbirhi ni ya kaya la ka Joseph ku na load shedding. Bambarin. Oh, kwa masikwini. Yeah, it's fine because I'm expecting another nothing until beer. La timbirhi ntsena ya le ndlu ya mina ni le ndlwini. Le ta to inana letiya. So hard. Eh. That's something no one can for hard. No stress. All right. Fun number stock is from token by 20 at. All right, min kume 2. Ala ka Joseph ku na load shedding ya ba. No, all right. No, I'm not to come anytime from those. Ene mina charge nyami se nge swi koti. Na charge nyami nge swi koti. Awu charge nyami wemzi. Unchaps. Because they're right, they go till after up to 4 to 5 hours. Oh, okay. Va ta fika va hlamala ngo la ka Joseph ku wa mi ni tshama ni na gezi. 4 to 5 hours, they're right. Because ka gets the famba in kuri load shedding ya level 6 ar famba ma 4 hours. Ri famba ma 4 hours. Se mi la ku fika ni ma hlamarisa nyala va ta ni loya kahle no hembe a va loyi vo huwa.
Okay, so ara khesi ngopfu ne. Alright, na semda nzema mnduntani na tona. Sharp. Alright, sharp. Alright. Okay. Xibamu xi bele tindleveni mi swi twini va le ka Bila ICT Solutions ve ri vona a va xavisi ti-inverter leta tikulukumba va xavisa ti Wi-Fi. Okay, so hi ndzeni ka timhaka ta lava hi nyikaku mali leyi ma xava se a nga xurhanga le ku a ngo go la nga kona va xurhi ngopfu maxava u xurhile gap mpfukeni se ni mi xeweta ra vunharhu manjheni a swi kahle leswiwani swi nge laveki na siku na rin'we mara so boys here hi nge za hi fika kule vito ra gap ri sukise kwihi hi ku nghume ha gap vito ra gap ku va ri karhi tsemiwa ka vito Gabriel. Oh, so vito i Gabriel. Yeah, Gabriel. And then Marimba i timhaka ta music. Wala swi tiva ku Marimba i certain type of music. Okay. And Marimba i instrumental. Instrument. Yeah. So hi mhaka so music wena u tlangaku una Marimba xikarhi. So that's why i gap wa Marimba. Oh, okay. Gabriel wa Marimba. Why Why is xibibeleni? No, ani ba itsemila va tsakisa gap. Gabriel wa Marimba. Amara tshame kahle ngopfu. Ne? Gap wa Marimba. I think swi redefine ka minkarhi ya sweswi. Yeah. Ne? Loko wo yi landzelela kahle bibele ku ravela u xikombisa na praise so na ku music. Yeah. Xi rhandza ngopfu. Ne? Mi Gap Africa capitalize. Aku gap wa Marimba. Aha. Okay. So se sungula hi ta ku ntwi mkhambala la xichangani xa hala khaveni block kambe ka makulekele block mani Sika mo kule ya ku. kwa block ale block G va makuleka va ta byela ku hi le kwihi ti block ku na block Yeah, kuna the block. Klaveni hinkwayo ne. yi na block I see. And then kuna C, kuna le D, kuna le H. Yeah, so I think na mabilikwe yi na i J i J Ajay mabili. i block J So amu kuna block. kuna block va nge sika makuleke ka na DJ Vina Era kuna block. Yo ndeswe. but kambe mitina na ngwenya yin'wana la mi bye Wodi gadi n'wanyana ku hlawuriwa ne leswi hi twa ku ya. Yeah. mo huma kwala na n'wina a block Yeah, na ilokho na the block. Ne? I think na ile the block in loyi. am tshama ko ti block weni Mara leti block we. mara Yeah. kumeka kwala ti block weni na n'wina Ala the gravel into. ne i man vito hala Ivan ntuna va kume ma producer and na ku vula leswi swi nga vula gap geza hi sungula DJ mani DJ Vina. So why don't we try DJ Money. DJ Vina Oh, okay. Wa mga Lero uti na vanhu. So mile ka ndhawu yin'wana yo loko va ku hi n'wina mali. man, chamsela ku man. DJ Vina Yeah. A leswi n'wana va sala va research. oh DJ Vin ha ya Ivan so you Vina. take Ivan yi tlherisele ndzhaku Vina Where's the China's car? Ivan Where's the China's car? Wo Vina. Vina. If I come to Vina, hali ya ulai. sungula yini Sasa ngihlamusela. Sa DJ Vina asitekwa ka risimu rin'wana. So that track aku feature Royce Mpaka aku ri birthday song ye. So loko kari yimbelela a ri sungula ri ku i Sina Mpaka na DJ Vina. Oh. So spa kwana. Una swi tunda kuchanganyana Vina. Vina Vina. oh se sukuse kwala Okay. So Okay. interaction. Yeah, Bodyguard, so they don't want to Ra chavis. ona matimba yani i producer ya nga producer sim total leti ake pomari. ne Tatu Ina makumbanyana. ne le ka producing ina matimba Tatuka December remix kutatika King ya Marimba Yeah. na le ka EP ya mina tlakini ibe bana EP leyi nga endla hi nhlengelo wa ya Team Khalanga. Yeah, so tina ntotana ya Sina Mpaka yeah. na mina na ringomana amla kun Meta swi vulavula. Swi va vula kahle. so yini Ikale ka nga tinghozi leswi swi twaka.
khale man alla ku suma rin'wanyana tawolo vana vinyi va rona ndele swin'wana kona swi ka swi keleva kwala mone swi tshika yi khomi gap do you think tracking one nga endla ku kuma uri there or you've been there before, people just started recognizing you because I know for video in a music video people started seeing your face, so you like putting your face in it. Ingambalang na skip. Hey! Or question niku some music swi vumbuluka swi ta hi kwihi kuza ya fika la se inga inana music niyo recruitive kahle ku nghena ka music anu rhandza mara swo ti cinela ni vi minkarhi wo tala ni vi cina vanhu vo fana vo dokotela Shirimani Andri chomi mafamba artist na so nkarhi n'wana loko hi famba ra va cina ni nghena stage ni cina so ku va na outing n'wana va ku i Collins Khambule yi byele ku no phela vanhu va ku rhandza wena so wa nga endli music wa wena instead ku va ka u cinela amiri awe ma vanhu va mrhandza a swi vona ku ni ya mahlweni crowd mavo okay so ivi very a ni nga swi tekeli enhlokweni swilo leswiya so ku va na outing n'wana very good tahumbu so dimana ya va na xivono xo fana na xana Collins a fanele a humesa an album ya house music so ka house music iva ku nkombela ku hi tirha swin'we this album leya kahle ni kumi tlangwini yo fika ni pfuleliwa space ku nghenisa voice ya wena la nghenisa voice ya wena ze heta album leya so mara malembe ndzhaku ka house a ku nga ri na this impact and then hi hlangana na DJ Maivo hi va vanghana hi famba swin'we ka ti-event so swi endleka Maivo a tlanga a connectini movie ku tlanga remix yin'wana and then ni freestyle timana va ku Monday a famba endla risimu ivi endla swele byaleni and namana byi ku no huwa like so ni endli short clip leyi nga yisa ka TikTok vanhu va endla challenge so munhu un'wana n'wana ku ra huma rini ka risimu leyi ti-commenta ku huma rini i vito ra track leyi so and then we drop that song a yi nga ri kona le ka ti-online platforms yoze hi vekile mara yi dumi yi nga ri kona na le ka tina mavo se sukuseli kwalano music se yala xigazeni xi ka yi sukini yi nga timeleki I think la sen fanele na ban faka ximexo na mina swanyana ku xi ni fanele ku ma quotation yo ndla ximetana kwa Hikwero un'wana un'wanyana eka komi ntsena emara mi swi kahle ngopfu ku fanele ke I don't watch those pero ka hi paketela ka rin'wana okay tele dluling question le na butsa ka hele kwi because ntu kamalala ndimihala ka va maxava no aka hele ka magomani ka xikundu ka magomani ka xikundu okay so mara mina ni kuleli a Giyani ka Nkomo okay yeah so ni vini kulela Giyani ivi ani swo desa le ta ka tala Giyani mara zambo swo kwa na yezikiza ubato tete so in 2006 koni nga vuya ni decide ku n'wanuna ku tshama mitini tlhelela kaya ku sa ni tshama na vanhu va mina Giyani so all right no that's good timhaka ta kahle and then se la ku valala hi music wa n'wi street la maxava se a ri kona timhaka to ngoma liya yi nga vuliwa maxava ku tikomba ku ri yo leyi nga mi faka mepini na swi ta ku mi swi hlamuleni ku mi fike mi feature-riwa and then ma ku ya band ngoma na sweswo swiya mara ngoma leyi n'wina mi twa ku nga ri hi yo leyi nga mi faka mepini hi yo leyi nga vuliwa maxava kumbe ku na yin'wanyana leyi a yi tiviwa hi group yo karhi mi nge za mi fika ka ndhawu leyi mi nga le ka yo sweswi ngoma leyi nga ni faka mepini ni i swele byaleni munhu un'wana na un'wana u tiva swele byaleni swele byaleni the name Gap wa Marimba yi huma ndzeni ka that song because loko ni humesa that song ri hume ri karhi ku Gap featuring DJ Maivo so hi mhaka ku laha ndzeni ka risimu leriyani loko ndi introduce ka music ntirhi loyi i Gap wa Marimba khani vula music lowu ngi ri tlangeni raha ku i Gap wa Marimba so everyone aku loko a hlangana na mina ku minjhani Gap wa Marimba
so DJ Maivo you come so this one so fit So kwa swa stage name yeah Mabo. kuve kuba brand So kale ya ndaduka yes nisusika level 1 level 1 Okay. because ndaduka is in a music video and featuring Chama combo yeah and ndaduka he produce way he DJ Vini and then yena producer le ntsongo indima ke motala ya ka DJ Maivo makumantere na yena swilo swo tala leswi endla ngumsi handle because nisungana yena hansi ifamba swin'we ya hetelela mawokeni ma Prince Rangani so iri simple Prince na muzi ifaka boko ne okay timanga ta kahle then kuna question leyi a ni khane hi zi debate nya hi swonya sweswinyana timanga ta ka gaza no an nge vuli ku pfalela na handle mara van'wani va twa nga ri va pfaleliwe handle or van'wani veri va pfaleliwe handle mani swi tivi allegedly vanhu va pfaleliwe handle hi masayiti ma tigigi ku bukiwa ku featureiwa do you think so fana swi kona or a swi kona hi ku ya hi n'wina as an artist ya ka gaza no swanya ka swona masiku hinkwawo serious so swikona kahle kahle swikona like the events sweswiwani swi endliwa hi timhaka ta ku catch up loko mina ni endla event vanhu va mina i vomani so regardless ya ku ri mani u le ku endleni ka yini u na hit yikulukumba loko ri ku gebo Marimba hi yena ndla ku event rhanga ni langutisa vanhu va mina okay sharp DJ Vini a hi na muchela munhu wa mina so tipolitiki ti koho ka music and kuna va ko vanhu va nyikiwa ku budget yo karhi ku endla ti-event so obvious va ku ri n'wina mi nga cash up gap u ma ku ya rebrand loko u tirhisa face ya wena hi endla this event yi ta so obvious loko ni nyikiwa that budget ni fanele languta ku cash up DJ Vini DJ Maivo Sina Mpaka Khalanga Oscar MC ta mina hinkwavo so ene swona kuna this production things so production yin'wana na yin'wana loko yi endla inani cover vanhu va yona even then yi add van'wana so swi le ku endlekeni mara la mbrala timhaka ta politiki ni so ngona mi endlela njhani ya politiki ni kota njhani ya music lo yeah no there's nothing we can do ku ta ndla yini so lava hi bukaka ya ko lava hi bukaka mara hi ku ya mina am voni nga ri swi dlaya swi dlaya talenta hi ku ya hi ndlela yin'wanyana cause sweswi mi heta ku vula ku vanhu va buka vanhu va vona hi ku ya hi budget leyi nga yi swona handle ka ku buka munhu hi ku tifan na crowd ti lava yini loko u tisa munhu lowu vanhu va nga n'wi tiviki don't you think you are actually killing the production swa affect cause i va ka u swi tiva ku ri munhu wa karhi wa laveka so mara u nge n'wi yise mhaka ya ku u la ku so mara nkarhi n'wana mina ni vona nga ri a ku langutiwa business ku langutiwa munhu leswi a lavaka swona ne hi nyike vanhu leswi va lavaka swona loko va lava gebo Marimba u nge n'wi tisi gebo Marimba mhaka ku yena gebo Marimba am sharp kumbe ma gebo Marimba u tirha na munhu wo karhi loyi ne mi nga ri ku na vuxaka bya kahle Mashava wa ri right swi tele ngona u swi vutisa vulavulana hi la ku pfa hi nyika break pad u ngo hi tshikisa sweswo kha vulavulisa kofi n'wana muna na tsalela nghena kahle kuna xirhami hayi nghena kahle yi kota hi landa xaxara khixini yeah so so vela ka industry Yeah. since wa ka vula ku na swilo swo fanelana na swin'wana have you expressed it mi voni xin'wanyana i ku vulavula from experience kahle kahle na swi tiva ku ti-artist to tala ta hlangana na swona na leswiya swo bukiwa mi kuma mi nga hakeriwi i mbulavulo wun'wanyana wo karhi wo tika ku vulavula ka artist because somehow loko u swi vulavula maybe u ta tikuma ka u create a beef na vona vanhu lava bukaka and i yini lexi mi nge le ku xi endleni around because there's something that Jafta a vulavulaka hi swona now and again ku ri vanhu va fanele va sungula ku create their own platform yeah do your own events and then Mi tiyimela kahle kahle. ka industry leyi mo fane mali loko mi swi vona ku ri hayi vanhu lava va le ku mbukeni what do you do i ti plans around that
Yeah, the event end like it's not like Shona le aska Kalanga Productions. Yeah. So and Kalanga Kalanga the cool, ne? Kalanga ikulu ngomana. Yeah. so mkari mwana ngwani lokho ithamini thama ka inject no banga book it's fine ukubona la ukubook abathi do your own things and then Yeah, Bila there. yeah thank you yeah yes I know bona swona mina. Yeah. Ite kuyayisa. Yeah, No. yeah so Kalanga mkari utala thama ka inject no igigita end loko banga book it's fine then that's why hina push emahlweni so obviously I affecta ku ingetshami ka enda swa hina swi lava ku bukiyo kun'wana na tindhawu tin'wana va hi lava like mina ni huma ka Xikundu ka Makhomani Yeah. so loko endliwa event nkarhi wun'wana ka Xikundu vanhu va hala kaya vanhu lava so hina nkarhi wun'wana va tshama ka vanhu ka so ni nga ri yimisi ni swi controller and it's because of those politics cause kuna vanhu va huma ku handle nkarhi wun'wana va tanda ti-event hala ka hina because of kuna venue va nyikiwa venue liya ku vandlana so mara tu mhlamisa mhaka ni wa hakeriwa swa ku nkarhi wun'wana swa endleka va nga hakeriwi sa minhlangano yona ka ngani mhaka leyi mi nga hakeriwi I think at 3 okay kun'wana ni yo nyikiwa deposit and then suka Swa manager na te. Oh, wanna you? ni suka a Gauteng ni ya Limpopo Jesus. unfortunately I'm not gig it 3 by that weekend Akaya. isiku rin'wana gig it 3 yeah not gig it 3 and then the following day ni mana gig yin'wana so ni perform la Gauteng yin'we 3 at seletele kaya 2 ni kan performa loko ni fika laya leyi n'wana ya ku yo number 2 yeah va fika ka no loko usuka sweswiwani loko u famba laniwani deposit ya wena yi balance ya wena Ta wendle. ni lontina sweswiwani ni ze ni karhala mara swi mkhoma njhani ku va swi ni vavisini cause na va cini and va hlayela hi ku ya ku hina tigigi tingani so loko inana that's why nkarhi wun'wani u holova na va cini kokwani lava mi cinaka ngopfu sweswi va understand u tikeriwa hi byeli wa swi kota ku swi twisisa ya loko ku kun'wani a swi fambangi kahle hlamusela hina ku tlula ku miyena cause hina hi ta va hi expecta ku i nyika cause a hi swi tivi ku mi va kha mi vulavula yini so swa endleka van'wani i vanhu lava nga close na vona va na agreement ya ku cash up a hi ta pusha this event loko hi endla this match hi ta ku ga khati ya so Ne? mavo yeah u ta swi vona ku ya hi fill up in kutani loko se yi chaya va ta ku byela story ku hala hi bekini ku na munhu a nga yiva mali u ta endla event yendliwa So usually loko mali se yi fikini ne swi fana na loko va ya ku holeni ku mi tsundzuxa loko ni Loko fika 31. month end se ku yeah horiwa u swi vona ku Xivisingala maxava. janja ti agreement ta n'wina ti va verbal or ti va ti ri titsalatsariwile kun'wana like just ni vula ku ri vanhu lava mi ngo mi le kusuhani so u vulavula a rila a na budget mara na xivona xo so Ne? since u twisa ku cash up Tanake loko heta. I push it so swa humelese nkarhi wun'wani sweswiwani se vheti byeke swi swa so loko ku ri ku mali a yi kona a Wo tshame kaya. wa u endla event u ri hava mali Ne? ibirthday ya wena wa fostela ku la ku hosta chumu ri hava mali so u nga relax u celebrate siku ri hindza xikekana xa very yini xa yeah so uzorambaramba titlhanu ri hava nchumu swi n'wi byokano swatswala ku ri ku mi ya hava mali ku experience ya n'wina se mi cincima ya helo swi endla ku vanhu munhu loyi heta a hundzuka enemy ya wena Ne? hambi u endla yin'wana event a nge ku rambi swo fana sweswo Ta vuya mos. so swa tswala loko ku a hi kotanga loko ku mali a yi kona mi ta ni buka loko ku ri na mali Ne? nkarhi wun'wana La ku nghena ka timhaka ta ku bukiwa ne na mafambelo na yini hinkwaswo ku na question yin'wana nga tshama ni ti vutisa yona mi kuma ku mi na tigigi timbirhi a kaya hi Saturday the same night mi na tigigi timbirhi a Soweto vanhu va swi manager njhani sweswo time management so leswi nga koho i timhaka ta ku hinkwako va na time slot xa koho askisi time slot xa Gauteng time slot xa Limpopo mara minkarhi wo tala leswi mina loko ni kota ku swi manager hi ndlela ya ku a kaya xa biwa xilani a kaya wo rhanga Gauteng ku pfalapfala hi voma 2 so ku va leswi Ne. va nawu mara ku pfala hi voma 2 and na wele kaya ku pfala hi 2 mara u nga swi kota ku performa 8 9
Matasita mama patarola. 9 wena awuhitina la Gauteng 10 11 12 1 wafika perform ka 1 era rin'wani maybe bombo fika hi 3 ka va adjust nyana mukari Ne. so that's why swi kahle ku rangi le Gauteng milawu yi landzeleriwa ku ngopfu akaya Ne. so ku vula leswi dlayisa na van'wana Maranitis. Because question le man na yona why tiva 6 hours 4 hours depending on driver njani loko hlayela fona hlayela 4 hours and na kahle i4 4 ngoba hindini nyana 5 sele ya 5 yeah sena obvious la na ningo wabe why wo 4 hours uka perform at the same yeah day and not even the same day the same ningo will not 12 hours the same 6 hours ngokuma urina event ile tsamini ufana uyala ilimi distance ma kuna 2 tetikile lipompo kutole lipompo mara distance nako ne imagine umebusuka ka Matiyana ya performa elimi or palavoro ai le cool mama kota ku va mfikelela nkarhi wa lomu ngamtwani wo yeah I know va chopa wa mala cause question lana ya ku riyo yale sola va chopa sola chopa va wa mala ava makela va tungala ku makela kula emasha kumbe xa chopa lingwe wa twisa chana wa tintlambi wa like yeah siku rero ku mutlambi kuna xin'wana ai xa ri chopa lingwe nyana ile gere hambi ko va ku ri Nga yi durhisi ngopfu. ku ri the fastest train ne yeah about that Gauteng type of yeah but every day musiku na hlekani ai yi rini sama yi ne cause kuna vanhu vo tala ne mara inga tirha hambi hambi nga ri tintlambi ntsena va ku vanhu vo tala va ndla ti business like inga tirha yeah almost everyone ne okay vanhu vo tala va nga infiltrate Gauteng ba malipopo because Limpopo remember ina Matsonga ina Mavenda ina mapiti na mapiti na malovedu the tribes leta i 3 nga wasima loveli wata holona na lava van'wana kam na mapulano nga va fulani nga basi ala ku execute the tribes leta i 3 yeah tele ngopfu and tele la Gauteng ne and then each one of us asilawa kusuku rin'wanyana ba ku iko fufu na yena jafta ya ku hitisela ku lawo asengene masha iko fufu ejika yaboya ba ku hiveka hosi ya nyuwana fufu yeah eta ikuma yo hosi ya nyuwana daza iveka gap yosh gap ngoma ukuhlalisa ndawo ne yeah i 2021 awunominate ka the sports arts culture awards raising legends how did that go because ngibone karhi un'wanyana you were are number 1 yeah the vote mi kuma ku mhaka leyi nga wani mga to be no mhaka leyi that time an ngari gebo Marimba it was Gap Designs yes Gap Designs yeah so la no stina mbekundeki number 1 like clean number 1 clean number 1 loko mfoko loko nena atata ya wa loko mfuka samuyaleta itana question in'wana loko nifika ka award loko va hlaya that category sport art and culture yeah number 1 ya hira nilungheka amata ngitsela mara mtsela nge 8 nilungheka va hlaya number 2 leyi nga tari number 2 and a ni ngi vote tin'wana ta ati chavisa like a va tshama kha va hi nyika va update ku ri number 1 i mani no ni ti kominda mina xo stats lexiya yeah na xo a chavisa swilo leswi we're going somewhere like or na 615 the second one was 336 a ni ngi buy half yo and loko va ku tela ku pfala ne a ku nkarhi muni ku mteka loko va ku tela ku pfala ne loko va tlela ku nkarhi loko va ku tela ku pfala ne ne ti screenshot leti a ni ti kuma hi vanhu lava va nge le ku voteni kasi a va ku loko mkhame vote as kutlele much as you can na mina n'winyi a ni ri busy mkamvo ni ka ni vota loko ni tlela ni tlela kahle a ni sharp loko ni ya fika leyi ni teki second place
understand njani so second place na munhu loyi a nga teka second place ne na yanga swi twisisi kunjani loko a heta ankhawula no ha ku tika yini a swi vona ku vele a swi tivi na yena swi nhlamarisile hlamarisile a swi tivi na mina leswi cause a swi nga twani you can't sleep one night that makes sense you can't sleep uri gap number one gap anisiti kumelelini kube na gap la kube na gap ala ina mina nisiti ku and leswi nga xiswona loko ku ya tleriwa a ku ri 300 and 600 and something a chavisa loko mtlamu wenda half and awara yo hetelela ne voni xixlayini kahle xerini munhu singapush loyi a ka maka kwalano hi blue gap 16 yeah voni xinjani mz so why bona number 2 I 300 and something 336 that was the night before voni mz axeri njani 183 aku number 3 gap since then up until now ne va ku vote nominee just na xivutiso xa nkoka gap wa xi phasa xa ti awards honesty loko ni tiva anta xana ku nominate I think next time ngathi simaka nga kuyila ko procrastinativa ne yeah loko tlela baba busy next time ngathi mara information leyi kuma ku ka mina byi swi nga tumbela xi mina tshama na swona mbilu ya mina munhu loyi ni nga vulavula na yena ku ndleke yini ne i munhu loyi a ni fambi na yena attend the awards ne mara ya nga vutisa ku mina ni investigative journalist mara azange swi mu affect kumbe swi discourage swi affect that's what cause ka industry this industry kombela mi milati yana hayi komba ku loko mi heta va hlamusela ku njhani swi affect njhani okay ya ta swi vulavula mara lexi lava ku xi hindisa ka industry leyi una xiphaza xa ti awards xiphaza xa ti awards sweswo swi tumbelangi serious thing loko nga vulavula swilo leswi swi tumbelangi loko ku ve na hina xi tivi na hina xi tivi ku na tiaward tin'wana ti nga hinda sweswi misa n'wa tlha performance swo swi ku n'wi vavini ma twisisi mali hava mara hi nga zama yes so pass so no I signature yona hi ku loko yi suka mideri mi ta hi society loko yi performa yi ri I mean yiri loko ku ri xikoxi pass vulavulani mina ku ti nominees ne ku tsena va ku the best nominee or loko va ku the performing nominated sweswi ya tsena va meka kwala tona leti ku vanhu EP na tona it doesn't make sense munhu a va nga ya loko ku swi kona mi nga zama mina e khala mi nga tshemba yi nga tsamisanyana ne moyo hoxela nyana va kuzama nyana ya xava nyako xiphazeni maxambulavula hi swa xiphaza xiphaza lexiya xi lava ku tiveka ne xi expose a mi xi tivi kasi na xi lava ku expose no halava mi ta byela off cameras ta mi byela mi hlamuseta mi ta mi ya byena khalaka after this thing ne mara ne a vo to taka n'wina I think mi ta kuma off camera xiphaza lexiya xi tiveka okay xi tivekile xo fa xi eradicatiwa lexi ne hi ku xi le ku onheni hi ku xi onhela wa vona loko u ri na talent and you've got support and you know about the support you sure na loko ku tleleni ku tlela ro show and then loko ya tlela hi 8 cause before 8 I'll buy half u free ku kwala nga ta ku landzela ene kuma ku loko u tlela ne 3 days ago a yi ri 600 and something yeah 15 615 na namuntlha ka ha ri luya wa ha tsutsumaka 300 so like tsandzeki ku cover that gap within a week mara ya cover for a month gap liyane bang bang n'hweti hinkwayo mi n'hweti hinkwayo number 1 like under number 1 kusukela loko ku humesa state ne u yi cover njhani ti last minute a nga se tshama
like our hetelela phela ku update wini ba ku teta pfala hi 12 o'clock the votes I was still number 1 bebemelini mi ti cheka ni no I senderiwa kunene like hi Excel Excel sheet I senderiwa Excel he mashava usikuma ku zwilezwi wena mina ti vutisa lo wa xitiva xipaza xa muxavisi that's why ni vutisa yila ku vona ku ma swi tiva na must ku ndleke yini ku kundleke yini kuze mara mashava muxavisi kuze u tlele u ri number 1 i pfuka u ri number 2 ka award miyuda wena we Judas Iscariot ne so mani ku vutisa na swilo nyamara trophy wina yona ko timhaka ta ku a nga ri yani I'm prepare loko mtlela munhu wana un'wana like loko ni update ne na update ni ku ni teke second place n'wana un'wana like switatso n'wana ku njhani so am hlamusela kahle ku after loko se ku humile mhaka leyo agenda ri kona ya Steve mndleke ya n'wana ku hamfu relax mara wena ne number 1 ya wena loko ri ku inana hayi okay so loko ha valala kwala ka ta award 30 ne gap designs I dila ngopfu yini graphic design oh okay gap designs loko ni save number ta n'wina a ya register as gap designs so munhu wa graphic kahle na sweswi khalanga lexi a xi ndliwangi n'wina khalanga xi endliwe hi nano mutwa nano la back to post taka to saseka ti boy na ti picture to saseka ta xikaza mande khalanga productions ya na atira na the late Mrs so our assistant okay all right ya go on okay I fanele collaborate ma na gap collaborate hi vona vinyi va muti va fikini ai hakelangi na rent tanan market ita vonya ama hakelangi rent va nge heti va yikipa xa media leswi tivanga minjhani kasi man eka mani sharp ne top chema wena ka gap design yi ti komba yi ri na swilo on the background ni vona ti hoodies tin'wani ni vona leswi swo tala design how far are you in that yeah like the business total vele ti nga le ka gazi loko operating gap designs na yina xiave swo tala vo katekaniwa mani wa arch ya ti stickers ti loko moya ni containing branding ya katekaniwa mani stickers magnetic sticker total leta business total ya munhu mole Chauke ya na lava va cash loan ti logo ya especially ku gap design I fanele collaborate or gap design the business card ta vo lo hala ka n'wina ntsako tipa and antennas yeah oh tipa ya tipa ka okay yeah so the business total tin'wana ni ngo rivala yeah design ya and antennas ne that is elegant you fresh I know too much designs and everything yeah the business card ta nani ya so tala va tele like the logo total to operate ka rin'wana hlangana timovha tin'wana ti brandiwini logo ya mina luya salon totala swikoho sweswi ni nga swi design ne yeah ara swi famba njhani so swi famba kahle va hakela ma ya va hakela a va fani na lava n'wanyana vo va hakela a va ti event mara I think va hakela van'wana mara negotiate negotiate ava negotiate mhaka va ku tiva no I think inani le ya xigaza ne ku na problem okay cause lexi endlekaka ke bo Marimba loko o lava 10,000 ka n'wina a ni ri ni charge 10 example yeah 10,000 na mbongo charge swi ya tika mara tlambi huma vulavula le hansi va ta loko yi lava 250
valala ni le hansi ta vheta va chuha chuha vanhu loko gepa ku le hansi acha approacheni u la 1 rand awu Oh, Eh. 1 rand. Ibi oye gebula 1 rand. Mhlambi yele Durban. Yilava 150. yo Yele va ta ifikelela. ne swi ze swi nga swi vule mani Va ta ifikelela. so Ana question swi vule mani. iku do you have a rate card amazing yikona rate card leyi gap a nga na yona as gap designs yeah rate card leyi kombeta uri wa ha fona u fanele u swi tiva ku mali hi leyi cause sweswo swi eliminate negotiation Ya swi ku na kona. price that's why na le chopeni already va vekela price yi eliminate ku negotiate na swin'wana na swin'wana a swi vula na Mr Amazing ku vona ku hala ka hina swa hlupha Swi kona maka ta ku xigazeni ku na swo tala Xigazeni ku na swo tala swa Yeah. taku ka xigaza ene a hi lavi ku swi vulavula. a cha ku swula ku A swi lavi ku swi vulavula. hi leswi a swi vuriwa maxaka ku cha ku vulavula na Leswi swa yo ndhawu ya kahle Ku leswi hava vulavula la ku hi ta ya ku that's Xigazeni- why loko u la compare ntlambi ya xigaza na letin'wana yeah u nga va na tigigi ta alembeni ta 100 mara u va u ri hanchumu. ne yi nga fika 100,000 like a n'hweti mako to vona dig tingani so U nga va na 10 and why munhu a ri na tigigi ta 10 loko ri ku i hakeriwa kahle a pfumala tsandzeka ku xava movha yi ri movha yin'wana mara at least movha wa laveka ku ri ntlhambi. yeah for mobile being mobile Swa vava ku fonela munhu ku ku ni kombe ku heleketiwa hala nkarhi wun'wana munhu u busy swa fanele yena leswi nga ni endla tona a fambi mitho a ku karhe so driver mina ya ku ringe ku karhi hey so vele the question to fana te va ti ri koko u bukiwa njhani ka 7 a n'hwetini and then u tsandzeka ku ti hanyisa wena n'wini lembe hinkwaro or swi teka vo ma 10 years ku u hetelo ya swi ya tikomba ku u le kwihi na ku tikomba ka kona a ku twali ni leswi swo fostela wa ntwisa nyana ni vulavula tisi wo fostela ku hey guys khale kha ntirha mo nkarhi wun'wani ntirha chava ni ku famba xikarhi ka vanhu ku i domini a swi fambelana na leswi famba hi taxi i famba hi taxi ma xava ku rasi taxi tinsimu ta wena futhi swa ma twisa nyana agaza I think ku va u ri celebrity ku va that crown ntsena hi leswi a ni vula swona ku ene mata sweswo hi gap ne hi leswi ni tshama kha ni vulavula swo ku hi problem yi kwalano sometimes ku hi rhandza ku lava ku tikukumuxa hi vu-celebrity leswi mi hateriwa ku byi vula byo mbarisiwa crown mara a ni vuli ku vu-celebrity swi vula macheleni mara at least ma ni twisa nyana vana u kha a ni vuli vana u kha u ndzenyela ma ni twisa nyana u ndzenyela u ri na swa wena u ndzenyela u nga ri na swona mara nga chava ku swi vula kahle kahle loko u ze domu fanele swi komba swi famba na hala ka macheleni exactly hiyo purpose ya kona purpose ya ku va ka Swi fanele swi fambisana, fanele swi swi fanele fambisana swi a ni fambisana. loko ka business i ku endla yini i ku endla mali mara loko u kuma ku i dumini ku tlula leswi nga na mali swi vangela nyana swi fanele xopeni ya wena tshama ku tele mara nga ntshikelelo. a ku na profit vanhu va ti vutisa kasi swi fana na boti va xipikara leswi nga swi vula bota xipikara va xipikara va vula swo hey a ni famba hi a ni famba hi xipikara mara loko se ni fanele ni ya enaneni ni fanele ni ya ngetekisini ene vanhu va twa ku ni dumini ka TikTok Yeah. kumbe hi mi lo duma mara hi fika hi tlhe hi fika hi hlangana tekisini ni nelwa na hi pfula a swi hlangani a swi hlangani so vulavula tiso ene a ni swi to ku disease leyi yi nga herisisiwa ku mara mi twa nga ku challenge leyi nga kona hala gazini ku nga ku ri yini hi experience ya n'wina ku faka sweswi ku nga ku ri yini like nkingha kahle I kahle think i culture leyi hina hi nga ti byela mara mi twa nga ku ha sapotana like hina va ka gazi a hi sapotani like lexi ni nga vulaka xona leswi mi ni nga swi vona hi observation ya mina yeah loko hi ri so na ku hi ri ti-celebrity a hi rhandzani loko hi langutana hi kahle we are happy Yeah. mara loko hi nga ri swin'we ku what mene a na vula swona ne yeah vanhu vo tala va rhandzani like ni nga hi vona swin'we hi khavulana mara ntiyiso wa mhaka ku hina hi ti-celebrity a hi rhandzani Ne. hi ti-influencer ne a hi rhandzani cause loko ku ri ka mi rhandzana na ku ta sweswo swo That's why ni sungula ku nhloko na ya njiya tipolitiki. ti tele ngopfu laha ndzeni nhloko ya njiya mi ta tsemelana loko
gig yo taniwa ko sweswi nga swi vula masungulweni ku munhu u kuma na xikhundla xa yena n'wana una team ya ku loko ni kuma gig nonini nda tsemelana na la and if so na swi create na hina van'wana ku na loko ku hi kuma something swi na ku fanele hi ndla leswi va endlaka swona ne obvious ku va ku munhu ta pfalela mi va tela mi nga ndla vuxaka na vona ne mara loko se ni languta from distance ndle vuxaka na vona loko ku va na something khala ke ni ku hleketa nga faka mani ni va hleketelela mara mani like ku languta hi ku munhu waloyi le kurhandiweni nkarhi wolowo hi languta na tindhawu so wait okay sharp na munhu wa so ni tshama a ta mara va favor mara loko va sharp va ko va yisa ni va tiva ku tlhe byela khalani ku va kasi ha fela yi ne eish fela yi va endla swa vona va endla swa vona mara mabula tani mi ri tlambi mina nkarhi kuma ku ma kota ku bula so ya timhaka to fana leti ya bula nkarhi wun'wana ma fika mintwanano mara hi se hi tekela advantage phela loko u langusa hi ri 3 hi na ti-most wanted so why mara hi nga khupuli nyana inani obvious vanhu one at least va ta inani mara munhu wa yi one ta jika khona ne ivi se loko se va vuya ka va ku njhani because loyi un'wana muzi u pfumele 3.5 ton yeah so after all swilo leswi hinkwaswo ne kombeta nga ku endla mali i mission, it's a mission impossible. Mali endleka kwini? Endleka ti online streams or ka ti gig? The gig to dinga endla mana mali. Ka gig ne. Ngale yin'wana yo nyika vanhu nyana ya ti online. Cause nina nkarhi wun'wana na swi kota ku ni vekela swilo swa xigaza. So rin'wana tshama ni byela jafta or nina ku ni pfula YouTube ni vekela swa xigaza. Swi tlanga siku hinkwabyo. Ukutanga advert tlanga for how long I don't care because tava ntlele mina but the whole night swi tava swi tlangeni because hi ku ya hi mina ntwana ku if we don't play this we don't stream them we are not contributing ninge sharp sibina muntu yona support leya yona akara leswi nga share so loko va swi endliwa ka ti gig swi vula ku se hi fanele attend the gig no hinkwavo masayiti hinkwavo no vula ku la a ve mutirhi la ku endliwaku mali ngopfu se hinkwavo swa endla mali mara la endliwaku ngopfu kona hi laha ya cause ya ku stream ku va kha ku hlengeleteka loko ku hlengeleteka macheleni so mara ya ti-gig at least hi siku rera ra yi-1 wa swi kota ku cover mara kwale ngapo swa endleka nge kumi gig na inga kumeki ku va na gap high gap ne a swa endleka ina mi ndzi ni tivutisa ku no try nkarhi wun'wana like hayi nkarhi wo leha ku na masiku ma busy weekend leyiwani nga ri busy like swa endleka i vona yin'wana like se ni swi twisini ku endleka yini ku vona yin'wana mi va ri busy wun'wana a va a nga ri kona at all so mara December leyi tshami njhani yo December ha ri convenient ka tin'wana ti-gig ti le ku teni mara ti hlayinyana ne ti nga ku teni ka ta zamazama zamekeni cause I think gig guide yo na kahle yi ta huma kwala ka mahele mavhiki leriwani mi seta ne ya ta msenda ya fane yi tlanganyana kota ku tlanganya mara yo hetelela leyi mi lava kona yi le ya mujatu ya mujatu wa jaha ya ya ti ta December so kuma ku ngeko ama kun buka moyeni hayi ta buka of kasi ku timhaka ta mujatu ta kuma ku khosa ku tele kuma ku tele ti mukuma ku khosa ku yi ya bayimile va ku va ti mujatu loko driver ni nghena ku ku ni nexe gap nga kona mi la ku dlasa tiko no I think somewhere somehow na ina I take this opportunity yo sponsora hi ku advertise the gig what you've just said Gori hala ka ti streams kwendwa mcheleni mara the gig ito ti booster ngopfu we want people to go there cause ka ra vanhu mhaka yo hita xava ti CD no mhaka yo u streamer or go to a gig I think na lockdown yi dyondzise xin'wana like I think challenge yin'wana yin'wana nkarhi wun'wana loko yi va koho yi ku siya u ri na dyondzo cause hi nkarhi wa lockdown like i nga ri hina hala ka xigaza hi nga ri na ka swilo swo stream mara se swilo efechelini ngopfu na loko ku humesa ntlambi ku le ku phikizaniweni ti-charts ku
so mhaka a swi nga ri kona swona because loko wo cheka na le ka bo Spotify ne tsimu ta xigaza to hlaya leti u nga kula kha ti tiva tin'wana na ta 2007 ni ku byela ni ta nyika example ni ta nyika example hi ti-album ta both pace ne ti-album ta both pace ka Spotify ta helelanga ni tshamini lava Mama Ila ya khala ikona icon kuna Mama Ila liya ingele ka album liya sweswinyana na hi leyi nga na nrivele kuna album nga upa swinene Madubunya icon ka Spotify so loko la ku va ku hina khale kha nga swi landzeleli swilo leswiya ma twisa nyana hikuva se hi sungula ku swi landzelela after lockdown Jangan gang yi exista because of that gap but today ai va ve ni gap leyi nga kona leyi la ku pfariwa ne ai gap mari ela ngisa gap leyi nga kona gap leyi la ma ku yo pariwa so ai langutise ani ma vona ku masiku hinkwawo sweswi advance ne mi le ku dyondzeni ti-challenge ma ti vona mara mi tlanga ku ka ti-upcoming ti-artist ne ngopfu hala ka xigaza hala ka Xitsonga i yini lexi xi nga antswisaka kumbe xi nga endlaku ku lava va taku ne va kota ku oloveriwa ku tlula laha n'wina mi nga koho sweswi kumbe loko n'wina mi langutisini maybe 5 years to come mi twanga ku i yini lexi a wu fanele xi improve laha u fanele ku improve ha kona hi kwihi I don't think swi le ka yina gap swi le ka hina ti-artist or xavele ka tipolotiki ya so loko ku ri ku laha na hi kandziya kona na lava taka va ta kandziya kona va ti byele ku okay laha ko ku nga safe so swi vula ku antswisa swona ne anti mara khala nga siku n'wana hi zamile swi lava nkarhinyana ku hi dyondza magaza ku ri industry yi njhani swi fana na ti-events vanhu ku xava thikithi a swi nga ri ku lavekeni kahle ku xavaxava mathikiti ku na munhu un'wana a tshama a vulavula ya hisa a vulavula timhaka ta ku kuze machangani ma nga lava ku xava thikithi ma swi ta ku i mhaka yini ene leswi wisa ku value ya tinqambi i mhaka yini i makhwala ma mele xikontrini ngete changani a xikontrini because nqambi va yi vona mahala ku ciniwa mahala so loko se va fane va famba va ya ka gap lifestyle or resort why gap va fane va tlhela va n'wi vohi mali so I think that culture ya hina leyi hi nga yi create hina ku xichangana xi ciniwa mahala like phela ku cina na swona swi fanele swi hakelela hambi ku ri va lava va ndla ku swi belana so mara hi mhaka ku hi ti tolovetini ende ku na tinqambi to tala ti cinaka makhwayini gap nto wa vulavula swin'wana swa ti-gap lifestyle i dream i feature dream ya no a no kombisa a ni nga la ku vula ku a ni nga la ku vula a ni nga la ku vula ku kara launch ma nga ta ku yi promote kara launch because mata wa ani a izama ku pfala gap ne gap wa Marimba kota ku kula MC kasi so yino pfala gap ni pfala gap wa Marimba kota ku endla ku kula na lava n'wana lava taka hansi ka gap va kota ku swi twisisa ku ri ya mara na swi twisisa ku I think hinkwavo like net challenge ya mara ko va ku timhaka ta hina madyondza siku na siku ya swilo swi yime so so loko ku swi toloveleke ku ri magaza ku ri nqambi ya cina xikontrini so ti-fan nkarhi n'wana ti mbangeli pressure mani in terms of nkarhi n'wana kuma ku va lava mi ta na xitali xin'wana xintshwa kumbe nkarhi n'wana fanele va mi byela ku familisa ku yini a va pona mina ta me ti-fans gap pressure ku mhaka xi fa hluvula xikipa ti sharp so la ku nga na challenge timhaka ta ku fan ya mina loko yi ri ya n'wansati ivi boyfriend yi nga tsakeli leswi swi hluvurisaka xivutiso xa maxaka so maxaka namuntlha a yi kona mara yi te hi muvutise xivutiso lexiwani sweswi ma ha vulavurisaka ku timhaka to van'wana va tsaki swi nga te ni n'wina munhu mina yena na ya okay maxaka yi ta maswitwa musi u kona ene swa boys but even ya hleka ivi nwa tira wa nga se munhu ku na munhu
ukona ne What are DJ ne? Oh, se va pata vai. DJ yi horini. ne Loko yi vulavula ne? Swi fanele loko u nwa tie hola. ne yi horini Fana mi ya ku se. So Yami hori. yi horini. yi horini Se So, cos. Mira va kwata vai sana. Yeah. Kuna un'wana a nga heleriwa hi vukati. Serious. Yeah, a ni Ai sendela. John Magare. Sorry gap. Lava road boss or Coffee shop. Yeah. Mere kumela komi mhlamisa leyo. Maka ya buli ya bukati le. Yeah. Maka So, skip. izi trend nyana is that voice note. ne Nonyana un'wana aka holova na boyfriend. ne Yeah, so that guy leswi a vulavula swona laha ku timhaka ta ku wena u tiva xin'wana xa gap wa marimba ku ri performa kwini hi we rhanga ku swi tiva na vanhu va nge se swi tiva Nga amuti. no manda ngolovisi. ene fonini ya wena ku tele tipicture ta gap wa marimba Era muti. eh se mavo se that chick ivi a ni sendela that voice note ivi siku rin'wana ndzi ni inani ni e gap mira mu tivi mara umsendele njhani voice note ni laka ni n'wi tivi like u Oh. hlangana swi humelela okay so cross reference va tele vanhu lava ni nga na tinambara ta vona kumbexana like every day ni kuma So la text mfama kwa sumchavisi nyana kuma ko if munhu kota ku behave njani. uze ni posti direct ndi ya mhaka ya swona Oh. so a ni byela khalangala swi la hi ngetela ti-bodyguard Se Ne. sumchavisi. Ai na yibona leyi nga kona la. Hey. mavona ne se that chick ivi a ku ene phela ivi se a yi vona that video ka TikTok a ku ri lexi xa voice note se ni xi endla screen Yeah. recorder xi va xa video yeah ivi a ku a ni sendela ni voni dayidinge eka TikTok and I was talking vukati bya mi byeri na the guy u ni tshikini Eish. nkarhi wun'wana a hlangana na vanhu kwala ku fambeni a fika ku M4 a ni ku zonda ku dlaya ne chela mi ku rhandza ngopfu mara ni koti ku swi vona ku ri So like aba swi twisisi ne. ya ni koti ku swi vona like anu van'wana va nga tshama ku vona mara va hlangana va koti ku swi vona okay sharp ne mbo ku tshwa kwala Mubokotha. Because ma swangwa yini so ku vanhu va nga swi twisisi ku. no swa humelela hambi ku nga ri ti-fans ntsena swa endleka maybe na partner we yi nga twisisi ku le ntirhweni ntirho wo so Oh. Mara partner wina swi twisisa ku. military ya se wa swi Mi fa twisisa mi tsikisa vanhu. se va swi twisisi Ikomba ku twa before after a ri njhani. A ri njhani wa nga swi twisisi. ku ri problem like mhaka u teka ti-picture wa mi hluvula skipa nkarhi wun'wana ti-picture tin'wana kuma ku ta zumazumiwa ha khoma so ha yini and nkarhi wun'wana nge swi control like munhu wo fika a khoma laha nge Vavasati. Ka vanhu ka nuti. mara u lava ku teka picture ene swa humelela loko u teka picture n'wana wa ta ku byela kwini a hi langutisani U la create moment ende na fe. ene ku na loyi a lava ku khisa kombe u ni khisa rama ntsena And yena for yena i moment. se loko swi vona boyfriend ke vavasati Vavasati. vavasati Va kha va langusa vavanuna. va lava vavanuna so un'wana ri loko hi nga langusananga swi nga nga ri picture leyi no fostela ne so swi fanele swi tikomba Ena loko se ya huma la tikuma nga misala nga ko foster. ivi se swi fika swi n'wana ni khoma laha samani le u ni khoma laha ku nga ni khomi laha ni khomi laha If you remember guys, got the same podcast. Okay, No yeah. nga sama vulavula hi gap. Ne? I think I ran DJ Z. oh zile Why DJ that conversation? na itsundzuka Yeah, ai kai vulavula hi swin'wana swo munhu a DJ va DJ Z loko ni ka mati so tshunele lwandle. ne Ivi ku vulavula hi mhaka yo, hey, Ai ta ya ku bu. na gap wa marimba. Loko hlula xikipa. va ka mani hayi Van'wana va koka na ti-girlfriend, a ka ti-gigini. va nga fambi kaya Ye ba swo humelele. swa humelela. Swi confess-iwile. In this swi room. humelela ngopfu swi humelela ngopfu So ngona mi ta kanjani? Magali loko mi twa. Van'wamathekisi swin'wana na swin'wana. yi le ntirhweni gap swi teka njhani Mana swi vona ku bodyguard leti nga 6 leti nga la ndzeni la. Ey. yi le ntirhweni gap leswo talela ku tiva na Ya swona no mar defense fati swi twisisa ku yi le ntirhweni. Se Ya, hi le ntirhweni, mara fa va swi ali ku hava n'wansati laha xaxa u kona mara hi ta ku wa dominate. cheka camera leya xaxa Xikipa hi nga xi kuma xi nga hluvuriwa sweswi 41st ta Xangani gang. Leswi nga like. Swi le gap. A xi hluvuriwi ne? Yeah. gepe 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 ina siku rin'wana mara swi endla timhaka ta ku okay sharp phela December lexi ta hluvuriwa ngopfu ne hi xi reservela inani ku siku rin'wana ni yi a karhi Yeah. ni mbele
hembe yin'wana ya pfula like fasala Yeah. That black. yawo ya black Mashava wena sataka kusiya nje Min group ya gap. Yeah. oh group ya gap Yeah, nanguta susa 1999 marka. so manager mi yuko ichowe gap senamuta ovakomba miri wa wena for free maso senamuta ukomba ti-fans miri wa wena for free Oh. so loko swi nga hakeleriwi ne Okay, yeah. shasha una 100 something lexi vanhu van'wana va rand hakela ku thikithi va vona show Appearance. una 100 rand muskola Tanga xijikisi swi No, off camera Ai, ya gap namuhla. tekela nhlokweni ku ri heading i identity ya mina ne so nkarhi n'wana zo swi lava ku Yeah. na zo dyiwa vanhu tanangi wa endla mara nkarhi n'wana wa pfa a tshama hansi ne Eh, no yi twalini mashava ano pfalela xangani gang hayi sivonile 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 umetsona timbambo irini Timbambu ta gain a complexion. no mashava unayo pfale Mawelele tirhi njhani? andre ku vutisa sweswo ya mahelele mahelele le kutirheni kahle hi ku ya hi leswi mina hi khomperisaku swona na kahle kahle loko ku xilo xi tirha kahle swi ya ku xi tirha kahle loko a xi khompera na xin'wana ne The previous. so sweswiwani yi le ka 12k Ne. mahelele yi ri 1 EP ya ni ri Eh. mahelele yi ri 1 the title track sorry yi le ka 12k and then letin'wana to ti le ku hlongoriseni ne so sweswo swi vula ku tirha because loko hi languta ya previous mijolo a ku ri yona first EP yeah so ku va na EP ya this year so yi le ku hlongoriseni ka liya so ku nga ri khale swi nga endleka overtakiwa hi 2 months ne no swa twala swa tsakisa na yena un'wana hi top fan ya mahilili mahelele na loko no pfula anu ti goyisa And so yeah. lani compare ku ikona hi le ka YouTube and obvious yeah so No- Spotify no na kwele pfula. tireni Yeah. iTunes anze checka stats xa kona Ne. stats le nkarhi wo tala languta ku vanhu vo tala va tirhisa YouTube ne Okay. yeah so mina kota ku kala hi YouTube oh mi kala ngopfu YouTube yeah swa twala so la ku hi ta hamba hi ya kwala no hinkwako ma nghena so loko mina ni kala hi yona oh mi kala hi yona ku komba ku la ku vona ku yi fika kwihi yi tirha njhani ku tlula tihi swi nge te yini oh okay no so swa ka ti Spotify ya swi kota ne kombisa ya hisa tele mashava ya hisa ina swilo swin'wana maxave nga na xo before hi pfala A na ta tiva ku sweswi ku humelela yini ku bukiwa va kumeka njhani Yeah. what's next leswi ku humeleleni sweswi Yeah, ku na ku- xivutiso xin'wanyana Before vasamula kasi why va rhanga va va chuwa nyana. Loko va ku maxava yina xivutiso. xava tika ku 1999 Yeah. chachuwele timhaka ta 1999 na yavo loko ni ku maxava na xivutiso xo pfala nkarhi wa mihlupa ya chuwa nkarhi lowu nga tshama ku gwaza munhu 1999 nkarhi wa nga tshama hi hlupha le va yi tise nangu kuma ku hi yona nga ni hi dyoherini wa tsundzuka na swi vona ku loko maxava sungula ku vulavula yi va uncomfortable ne a yi tshiketa timhaka ta xiphaza mi byele timhaka ta ku va nga mi kuma njhani ku buka gebo marimba hi ku ni buka vaya khalanga so nkarhi n'wana khalanga na yi kumeka yi ri committed ka swin'wana okay so na mina swa koteka ku mina ni buka hi sayiti ra mina ivi mina ni yisa message Ka Khalanga. ku swilo swi so deal hi sile so ya kumbexana loko ku ri ku a swi le ku deal ya kona yi le ku tshembiseni ya kahle. tekateka Even then ku averi so number phone is 078 753 7241 ta gebo marimba khalanga ntirivele xena amna ta mhana ti tivi nhloko mi ta nyika tona andaku nyika kunene ya mi ta tsala kunene so eka ti social media hinkwato i gebo marimba TikTok Twitter Instagram Facebook gebo marimba
disclaimer number leti nga nyikiwa to buka ntsena a to fonela gap Tuan mashaf Ah, ina mangana swona ke business. Tuan mashaf Ka alaka Gmail sg.vilankulu@gmail.com. So, Yeah, timbiri ti-email ta mina Up to them kuna one. gap designs m leya ya media Yeah. Gap designs M. @gmail.com ivi ni va na is it Gap Marimba at Kalanga Productions? I'll confirm even Okay. then him send them. All right. I think it's yeah le ngwani ya Kalanga it's info@Kalanga Productions and then kuba na ya mina .co.za or .com. .com. Okay, .com. Yeah. All right, no. It's .co.za. .za. Okay, so Kalanga Hey, info Info at Kalanga at Kalanga Productions. Productions. .co.za. Yeah. abasige la Abasi gap. Ngilave. Singelaviki chef. Yikona ya Gap so liya ya Ayithisisa gap. Gap. Oh. I see gap Oh, you know. guys, we come on. Can gap. MC. ngilave Oh, kanye na- Marin Oh, yiri fana Gap. sama pala gap Yiri Gap @Kalanga Production. yeah .co.za. Yes. Oh, okay. So a gap @Kalanga at kalangaproductions.co.za and then loko ulava Kalanga Productions straight info@kalangaproductions.co.za la nga ta va kuma kona and then ti-email leti mi ti vona ku leti nga listiwa laha hansi to kuma gap na gap designs and then na ku buka gap ubuka via Kalanga Productions or ubuka via Gap Street and then mashava E gap up ngela lo wa ri tsongo. swinene ngela ngo Go, na. ayi kwaza no kwaza Leswi swa remarkable leswi swi hleketaka na leswi Eh. nga swi endla swi twa ku nga swi nga ku honta in the future. Yeah. Loko wa swi vuleki swi tshiki. Like ku hava lexi ni nga xi endla xi nga ni onhela ka future because a no ti phungela la tsela ni xikolweni a ni swi kota ku phungerisa vanhu van'wana nga ni pasa blind ne Swona swi tiva ngopfu eswo. Pasa Ya blind tlhari number ne. one. ne A ri bayisa va. oh ada tlharianga na sweswi Ah, di A tlhari. loko Tlhari. hi la high school ada tlhari high school yeah varsity sweswo Yeah. taniya so Yeah. a ni swa ni le ku endleni ka long distance leyi. kuna gap yeah kuna gap So a xikolweni a ni swi kota ku endla like a ni swi kota ku endla bash xin'wana na xin'wana xi endlaku gap xi na gap yeah Right, just kota ku- Is that distance? xikolweni kasi ne malaveki ne oh okay so a ni swi kota ku so ay phungela kahle kahle Yeah. yi tlhe yi Kahle, recruita ndlela ya yi va na Ndlela ti-recruits yeah no no Swa hi lama mo ti- ku phungelisa loko u ti lava nkarhi nun'we nga ti kumi u ti le ku ka swi le ku hlayeni Swona mathicara le ka nkarhi 10 wun'wana loko le ka 10 mali yo ku hlaye ka 6 wala talente Eh. ile yo phungela loko semchana ipfula gap liya loko semika ihlaya naswona mathicara nkarhi n'wana mavula munhu loyi loko se va fanele va byela munhu loyi a mina nako hi ya tlhela ka pasa a mi nga endli leswo swo loko mi ri tlilasini le siteki mi le ka grade 10 mi suka mi ya hlaya ka grade yin'wanyana loko ri ka 12 a ni ya ka grade 10 ni ya tshama ku ayihlako ayendla gap na mativa Swi endliwa hi ti legend. Eh. Ti va ri ti. mara ni ya ku Ti-net. yeah ivi le va sa vanhu lava va nga ni kuma a loko vanhu va hlamala nkarhi n'wana maku a ni kumiwa hi timhaka ta ti-homework va kumisa ti-homework no yeah ivi va Oh, va cheka kuma ku se makunu nkarhi n'wana misese leyi ya ku fika yi ntivo yi ku wa weyi raha u ya siya buku kaya nga ta kuma se ni swi twa ni ri ka grade 12 ni boha misirese ka grade 8 o byeko a ni ta ku weni i maths hi wona ni na nkoka ko wo tala mabala ta mets Wo mani? na umakhenzo maths hi wona ni one excel ngopfu ka wo so yeah a ni kaneta na teacher yeah na wa u rhandza methela wena mental ani ngawuranda hayi methela wa hlupha hi nga ze hi maths a ni wu byela rhandza because na mathicara ma maths ku ri vanhu lava va ni frustana ne oh maxava se u pfala sweswi Na swivutiso swimbirhi swo pfala. eh Pfala hala ka mina. eh Lexi xo Pfala sungula gap. xi lava yes or no ne. Kuna saluni yin'wana ya midi. I saw hi yona nga endla ti-graphic design letiya. yes that saloon mi vonisa ku so yi saseke the way Yeah, yeah that's good. Millie bar is it Millie Beauty something. yeah bar and saloon Yeah, cosmetics yeah I think magaze mo tala va responded very well ka that salon. ne Yeah. It's very good. Yi kumeka kwihi? ile Protea Land Protea Land. extension 26 Ne? yeah Yeah, loko mo vona the outer part of kula na mina ne Into that gap. yeah So
Serious? Kusumi more information. Hey. Akutsariwanga mara la ku. And madalo kutleke kana liya. Antsarina hansi ku design by Gap. Yeah. So loko va fika va languta ti measurement va ku vengetsemi vito ra mili va siya mina so ivi Gap yi vonekela hansi ka frame kombi na tinambara ti nge swi vuli Tikona. Na to number dela. ni kwati ngopfu ni ku mintirho ya mina so ni close na gap yaleyo. Yeah. Ene Gap ina be ku isa so. Ne? Yi fane pfariwa. Ai pale mashapala Gap ya. Ai pale Gap le. Rivele. Ya 99. Marano resolve wena. No, Gap Xitsonga kuba mtini. It was a nice interview or a sitting with you. Mikhaza loko mfikini. Sikuve na gap ikulukumba ko ngahlangananga. Nakunwa tiye mumulo kisingo. ya yisa yo mara Ko right. Right. Yeah, no, Xitsonga. Shasha u sharp. Nakuvutsa u sharp na. Ni sharp. U sharp. Ni sharp. All right, u sharp. Yeko Pamela nsuku ndini. Udini. Yeko Pamela na. sasa ngara la kubusa sasa mungu para Shasha. La ku Shasha doesn't put u sharp na. Emaku Gap bala. Una question la ku vutisa. Ni sharp. U right. Right. U sure. Baranga va hlola skip. Baranga va sula skipa ko ta vutisa. timaka ngeti skipping Timhaka ti xikipeni. Oh, okay. Oh, ni vo ti tattoo ta n'wi mi te mi dyoha hi Freedom. freedom tattoos Freedom tattoos. one of the best Ne? Eyes. and hayi kagaza Ne? Olofu. kagiso Kagiso. Ene tona office kun'wanyana u tele kwihi? No, ikoka. Iko Kagiso ne? A nga na office ya vumbirhi? no nga swi so that divide a drawala na kumbe Yeah, no. Abang hlamuna. swi nga ndleka mara na Berina, berikakhis. Very Kagiso. A mi na hlamule swona. studio xa yexe leyi kagiso Okay. mina ka ndrowela ko Oh, nga le tiva ku na Kagiso. xanyowa swi nga ndleka mi kabisa A ni swi tima xava hi a swi tivaka. Mashaba sibusho sho etele. Putsa. Xa 99. ni pesa nga va n'wana swi tivaka 99 No, loko se tinit camera. I ta xivutiso. I ta xi posta xi ri xoxe. But Ivan, hayi 99 mi right? Ivan ha. Evina. Avina. Even half. Ivan ha. Chingchompa. Vini ha. Yeah. Vinima. Mila ku tirheni swin'we Na Vini ha. ngopfu ya All right. ta tirha ku ya mahlweni no December leyiwani a hi twa hela ku tilola kasi nga ri music se wo va nga tina Ne. twa nga ri nga na nchumu hi nga ha no hoxa something Ne. like munhu a ni n'wi hleketa leswiwani ku ni nga hoxa something na i xa makhomo Oh. so swi nga ha endleka Sha. so cause ni ta duka yi tirhe kahle Eh. and ni languta timhaka ta ku ni tirhe na Ivan na xa makhomo Yeah. so and ta duka yi hume hi January Yeah. so hi December hi nga endli something so swi nga endleka u tshama mi ri heti ndlela All right. I ta vekendle. yeah Na Vini ha. Alright. Vinima. Chingchompa. Ah. Ona asho. So wa vulavula. How mi yerini? Hey, mi ta offenda vanhu. Episode leyi ti soka ku na Bila ICT Solutions. Bila ICT Solutions i vanhu va ti-computer. Xiponsora lexin'wana i Undefined House va cheka Undefined House i vanhu vo rungarunga. Until za hlangana nakambe hi sweswo. so boy swi endla Swo boha swi endla. Swo boha swi endla. so boy Sta ko die again. Swo boha swi endla. Swo boha swi endla. Ne? Okay, until za hlangana nakambe swo boha swi endla. Swi nga endleki.